Deh usia-sia sewa ki kemanca nak buah. Geh. Iya pelinya, mau pergi tekaro ada papa ada pejaba. Mandre tindro bawa na jama. Ah, pelihatan na. Bagis kematan du. Iko to matin mo jama. Napura na makreso. Makreso manretin rosso. Weh. Ale, nisma pengewa ke dua. Jadi semua pengewa pikir kini teges ki lolo kesapa sasaran. Pada cengin dolo bos pak nelaluang meski bos. Iku mau tutup dua salah. Musur ki mengukuru. Dejol mu cili-cili pun nana. Angki pelek rumah bingku. Ah kena iya. Cedena mati bos. Napa mata cede? Iya tadi si gehe. Maju nih itu deh. Nemu aglo mu Andre. Atau abu semanen nih. Agi lo melima kok be. Sukses nih. Tega pelek si sana duit bos. Wah, jena mu sabai. Kalau iya mah ketending aman ya tuh. Pak, mak korupsi masih kok? Ketenan no yang kesipa dua. Kalau iya pemimpin jujur kah tuh. Tiga aglo wala duimu. Bagi ini pelek bos. Iya pak. Wah, ye di sipa dua tahu mana perita. Ubah ngapa? Lupa mai. Bagi rata tuh bos. Iya tenan no Jadi dua. Tuh aku ya lu. Bagi rata. Tuh aku na. Wah kemana nih ya? Ini kedua matoko. Itu gagal mau beli. Kesendin dan remo sabu bos. Wah iya kuma peli, mito pelando kak Dita. Tetok kese. Aplir bos. Wah, tak cele tuh. Ya ada itu itai. Boleh. Perhatian itu. Ya kena tuh aku kuat. Aku rencana bos. Anu kepaye deh. Sapa sih dolo tanah. Pak Konro heye capa na jatah siwa capa na jawab pun ni balu. Sapa sih kok tega sih magalo. Iya bos, tajan nih. Iya deh bos, engkatana diwirit tatan Ya. Si agak kira-kira di beluka ya tuh. Oh iya bos, 2 juta. Asen polada na 3 juta. Wah untuk mana piye di sepat 2. Magasisa ko lang di balo tali 50 si kilo. Natana iya deh bos, tanya lure. Siap. Ewa sewa di tadi balo tali 50 si kilo. Ya narodo. Ne, madaka ka sedih ko sepado ada yang madaka. Babos, liwat dekat aku ye. Iya, mana ki bawang depura minum. Lo kena boleh beli minum di gardu na Jamal. Tega duit bos. Kela pedita iya. Puri de bagi ngamel lo sih. Selusado ko. Ya beli bos tajan nih. Nana iya di pede mulo pede periare. Hei. Robong. Kalau jangan pesel-pesel ka koy. Koy, capek bos. Pijit dulu. Koy.
Jadi mah kak dok dia tuh mengaga. Belum terkenal tapi matanya kolesterol tak. Oh pantas dok pak. Perbentuk kak gesok mandi daging kak buti ngecede bola aku. Aburu atau bu karena naste gini kontrol deh. Sate deh pokok di sini karena taruh. Aku sinanya kurang-kurangi mandi daging. Oh mah kena play ya dok lah deh beli mandre. Kutingnya daging dia sedih menyama mandre. Aku rengen joloi cedek-cedek deh. Oh iya dok waper ngupi. Oh iya mah tuh udah lama kau obat dah. Oh iya deh diminumnya 3 kali 1. 3 kali 1. 3 kali 1. Oh 3 kali 1. Telu dok. Iya matematika ya deh. Beketelu dinum. Beketelu dinum. Beketelu sih tau dok. Nyatinya beketelu seso. Aku dulu. Ih tak tuh mentre tekanan tak dok tinggi ya. Suni pelenang ke mau pasien kulangnya deh. Oh iya boleh dok terima kasih Bi. Wah, amalak ke tuh na digatau. Andra tuh apa sanggerak ku nana ye. Hingga suruh kok. Iko tuh, mak baru diselai gardu Na dewa sele bawang ni pole ka mapresay. Papli punuku. Oh, to gue mako ye. Lo kak tuh mali maku tanah sih. Hello, kasi gemali lo kemakin. Rem. Murid taman rendah kak Iko Jamal. Ada nak lo mali. Lo kak meli minuman. Pokoknya pas sura kak arah minuman puas sendiri. Saga memang lo mali. Telu. Oh iya, tak jadi pelena. Ala nili sunna pak dia galakan tokku. Awe, teku memang ala dipo gay. Maka tuh pak mencari bisnis tanah kak makop koe. Pak bisnis tanah kok. Bek kebetulan tuh lo kak meli tanah memang sapa-sapa kapa. Lo kak make bu cabang warung. Nang ketua me urun tuh pak bali din lo rencana aku seleye lo kak bangun lenge. Oh cocok nih Jamal angkat tanah kero. Oh cocok nih selongan apa mako kelo kemi teru tanah. Tadi nih lo kau bira bosku. Lo kena kero. Mana ke kero-kero? Ku tega. Kero wireng lalen nge. Hei, tak aja tuh matu konro na. Yo. Oh, amit tuh gelo dak bengung ngawaruk koi he. Gelo lo kasin nah he. Engkau madui mulu melitana. Engkat tuh dui ku makanya mas sabatana kak. Nek siana mo angka katudo. Eja nama aku tenangis jangan wengkak koe. Mako me, mau tuh sukses malah jala ajang. Engkau sikoe, kesikonro, kesikoe. Bebas segi meni napa mati bisi karada. Mako tuh Jamal, Pak Idi sukses ki usaha tak sendiri. Deh, papa deh iko. Usaha na tuamu, witi dihe. Perintis, bukan pewaris. Menyala bosku. Masih paham bosku. Usaha aku mati roda ya mati jalan kangi.
Pakai ini pula tuh di Jamal. Kalau aku meli tanah lini gati. Oh iyo, segemet teluan na tanamu deh. Siaga kira-kira lomba luka ku iya. Wah, jelo mo anu ka iko Jamal. Iya deh, tuh kita anggota dewa kita keluarga. Inti ni luan iye di tanay. 5 meter si jaka. 2 juta. Magay, sanggup mo ko. Wah, kuya ali si karodo. Sanggup mo ka. Kuru kana pelek na. Oh tenan do Jamal. Cina ukru ka aku tajan nih. Rabo pacoy. Koi sih. Paco dulu po, paco koi. Koi. Pas sulit ya gini dimu. Oh iya, tajan nu bilang aku dito. Oh kurang bediku 10 sebuan lucu. Mana nih? Oh iya deh, itulah misalnya Jamal. Ya kok kurangi dimu 10 sebu. Kurang itu si Jaka. Papuan diucek kiki pa nasanggo takimbe. Wah, dulu misalnya ada nama dia. Liwato ng kiki na. Ko boleh. Apa mak di bola? Aja nasi maku tanam, bapak dia tu soleh bawang. Waktu mana sedih pelai. Nih kita di yang tu nak. Tak mata lah anak ni tadi. Kalau nak cek dia nak. Lupa tu mak ben. Tak perlu di tempat bini kermi tadi. Iya, ada dolar 47. Maka tu apa sim kecil di desa ni. Tak perlu di tempat bini tadi. Awak dolar mana? Kau belum pakai tempat bini. Naik, kalau nak cek dia naik. Tak kemelo di tekero dada dana. Ini tadi ku. Mata anak di tekero biasa. Dia ni lom ni taka. Jangan kau orang lain keluarga lagi ni digalom ni tadi. Dia mak tu nak payah kamu tamu. Dia dia ambo. Pak dia di temu enggak kah? Pada motoki to lenge. Coli mata bani tadi. Tapi dia mbak tetap motoki walang. Pak ini to siha biar kamu pemulu becu ke dia. Tiga. Lihat dulu kuan baru lihat akak. 3. Pada cengi bos pana. 3. Iko mah tu si padu salah. Pak musur mun ilo kamu mukuru itanana tawe. 3. Ketok ke se. Belum. 3.
Iya, mandri ki bawang de inu. 3. Lo kena boleh beli minuman di bulan jam. Jama. 3. 3, Enggak lah mau terkenal tak tapi lambat ke restoran. 2, 3. Woi, Pak, terus dah Pak. Kami tu apa tinggal cedeng pula. Oke, semuanya daging. Kondro agak. Pantas mirto, Pak. Aku mari sendiri ke anak-anak. 1, 2, 3. Oh, pantas dah Pak. Prometo kau geso mana daging apa? Mir. 1, 2, 3. Pasura kak minuman telur ropok meselu ye. 3, Lo kak beli minuman. Pokoknya pasura kak ropok meselu ye. 3, Pasura kan? Pasura Lo kak beli minuman. 3, Lo kak beli minuman. Pokoknya arak-arakan nih. 3, Maka tuh Pak mau cari 3, tadi nih loka 3, tadi nih loka mau bira bos. Loka pedang bos. 3. Mana yang kekerok-kerok? 3. Cia, dewasa digadi mentap lo masa apa tak ana. Tapi 3. Nih, matan tuh itu Jamal. Pak ini sugi ki usaha tak sendiri. De papa de iko anu na tumatuamu. Mi de pa. 3. Oh ya dulu misalnya Jamal. Intin na. Ikutkan nanti sama kami. 1, 2, 3. Papuan diucek kiki Pak. Kesanggup kimbek. Wah, dulu misalnya ada nama dia. Itu juga di belakang sumpah. Itu kon. 3. Aja nih aku cuma petanam bapak. Ulah-ulah. 3. Weh, tanpa magalo di tekro ada na. Mita di masalah anak ini. Biasa. Dia itu dia lauk mita ka. Sisanya ke diku. 3. Weh, tanpa magalo di tekro ada na. Mita di biasa mau agak karo do. Jadi temu angga anak kan. Mita di masalah anak ini. Jaga keluarga. Kamali. 3. Tanpa magalo di tekro ada na. 3. Matalana i biasa mo aga karo do de tadi ter 3. oh de hambo 3. oh de hambo pak de di temu angga ka papar motor kita we nangga